Okay, mari kita baca. You're not a real developer until you've built these 5 projects. Full headline always spark clicks and debates, but let's be honest, they also strike a nerve for a reason. True. The phrase "you are not a real developer until" isn't meant to gatekeep. It's a challenge, a wake-up call, a reminder that writing tutorial isn't enough. Copy pasting code from YouTube and calling it a day won't make you stand out. What separates real developers from the crowd is their ability to build, break, and rebuild. If you want to be taken seriously, build seriously, here are 5 projects you must build, not just to level up, but to prove to yourself that you are. Okay, so sentence ni, the phrase, okay, bagi aku yang ini aku tak apa nak setuju sangat. Okay, what separates real developer from the crowd is their ability to build, break, and rebuild. Tapi bagi aku, real developer is first the ability to build, and the ability to debug. Okay, so break, siapa boleh break, even product manager pun boleh break benda tu, lagi-lagi QA. And then rebuild tu tak pasti, tapi yang penting debugging skill tu bagi aku benda penting selepas kau boleh develop something, kau boleh build something. The crude app that not just another to-do list. We have all built a to-do list. Aku pun pernah. It's like a developer rite of passage, but now it's time to evolve. Think inventory manager, student record system, and expense ratio. Okay. Masre, okay. Tapi okay lah, untuk point dia, the crude app that is not just another to list, sebenarnya tak kisah pun dia to-do list ke, inventory manager ke. So benda yang paling penting is apa yang kau belajar daripada benda ni sebenarnya. Bagi aku benda ni penting, dan crude is actually a basic requirement before satu project boleh jadi satu project. Contoh kalau kau nak buat expense tracker lah kan, kau kalau create record je, lepas tu kau tak boleh nak delete, tak boleh update, pening mat. And then kalau nak lagi kau tak boleh baca. Biasanya kita buat create, lepas tu baca, lepas tu baru update dan delete. Sebab tu dia nama recruit. Ya, bagi aku tak kisah pun kalau kau buat to-do list ke, kau lagi-lagi to-do list ni banyak juga benda yang kau boleh belajar. Contoh macam kau select multiple record, for example, kau delete multiple record, ataupun kau nak disable update kalau kau dah select multiple record, kau nak reorder the to-do list. So kalau to-do list ni basically kau just go through YouTube video, lepas tu kau copy and paste apa benda yang ditulis, kurang efektif lah bagi aku. Kalau still kau dah buat something dengan crude ni. Crude ni macam kat sini lah, create, read, update and delete. So bagi aku tak kisahlah kalau to-do list ke tak, yang penting kau dapat belajar something daripada benda-benda ni lah. Tak kisah to-do list ke tak. A fully responsive portfolio, website that actually represents you. You're a developer, people Google you, what do they find? If your portfolio is still under construction, it's time to fix that. Why is it matters? Your portfolio is your digital handshake. It's where potential clients, recruiter, and collaborator meet you. Make it count. What you will learn. Semantic HTML, CSS mastery, responsive design, animation and UX design principles, hosting and deployment. Yang ni aku tak apa setuju kan. Sebab banyak je aku tengok totai developer yang power pun semua tak ada portfolio pun. And then ada je junior yang portfolio dia gempak, tak bermaksud apa-apa. So bagi aku yang penting bukannya portfolio, tapi actually online presence kau. Ada certain orang yang jenis takut nak
nak post something ataupun nak jadi publicly recognized, that kind of thing. Tapi at least kau kena ada something lah, track record yang kau pernah bekerja dekat tempat ni. Contoh lain yang paling sesuai rasa kalau set up je satu LinkedIn punya profile, letak profile picture, letak experience apa semua, dah settle. Kau maintain je lah kalau kau tukar tempat kerja ke, and then kalau ada apa-apa yang kau menarik, kau share kat situ, dah cukup. Portfolio bagi aku tak apa penting lah. Lagi-lagi untuk back-end developer. Ini sesuai untuk front-end developer lah, ataupun game developer ke. Ni web, orang web ni agaknya. A real-time chat app authentication. Nothing says I get a full-stack development like a real-time app that require user to sign in and communicate. Why does it matter? It's a big step. This project throws you in the deep end authentication, WebSocket, database, front and the backend. What you will learn, Firebase, Node.js. Tapi kan aku rasa post ni sebenarnya this not real web developer. Ni biasanya orang web. Ni pun web. Ni web. Takkan lah macam embedded developer kau nak suruh buat benda-benda macam ni, right? So macam tak apa nak kena lah. A fully functional e-commerce store. This is your boss battle. Product listing, cart logic, user account, payment is everything rolled into one. Why is it matter? E-commerce is complex. Building it proof that you are architect large-scale apps that think like a business owner. Okay. Aku rasa ni overkill sangat lah. Think like a business owner, maybe. Aku rasa kalau bagi aku, suggestion aku, project yang paling sesuai related dengan ni adalah kau try lah untuk freelance. Basically kau buka je Upwork ke, buka lah site-site freelance apa yang ada. Tengok apa yang ada kat dalam tu, try ambil 1-2 job. Tengok macam mana. So daripada situ korang akan belajar macam mana nak handle expectation. Kalau bukan klien, daripada stakeholder ataupun boss ataupun upper management ataupun senior. And then kau boleh belajar macam mana kau jaga timeline, estimate time bila buat something. Macam mana kau nak pecahkan satu-satu task tu daripada yang besar kepada yang kecil-kecil yang kau boleh buat. Contoh dalam hari ni aku boleh buat 1-2 task, besok mungkin satu je sebab ada meeting dan sebagainya lah. And then lagi satu yang paling penting bila kau buat kerja-kerja freelance ataupun think like a business owner is that kau akan belajar communicate daripada segi nada kau, daripada word choice, so that kau tak terlampau tersinggung apa yang dia cakap dan apa yang dia demand, dan dalam masa yang sama kau intermediate conversation tu menjadi lebih efektif lah. Tu yang penting bagi aku. Yang kelima, a SaaS dashboard with the admin control. Is one thing to build pretty UI, but another design functional admin system that can scale. Dashboard teach you how real software works. Why does it matter? This is what companies big for tool that manage, analyze and control. Aku rasa ni tak payah tak apa. Tapi kalau untuk web, kalau korang berminat, try lah usik data. Sebab kalau untuk front end, korang akan belajar macam mana nak make use data-data tu supaya keluarkan satu, for example, dashboard yang sesuai untuk business requirement ataupun business analyst, something like that. Kadang-kadang bos minta, boleh tahu berapa user yang berapa user registered hari ni, and then berapa orang yang verify, berapa orang yang actually pay for product kita, for example, this kind of thing. So untuk front end mungkin data visualization, tapi untuk back end kau kena tahulah pipeline, ETL, macam mana kau nak buat
data tu, macam mana kau nak handle, macam mana kau nak transform data tu. Contoh yang paling sakit sekali adalah time. Kadang-kadang ada orang separate date dengan time, ada orang different zone, ada orang yang simpan semua dalam bentuk UTC padahal semua tu adalah datang daripada zone yang berlainan. Aku pernah jumpa juga benda-benda macam tu. Kadang-kadang dia ada guna non-standard date. Dia orang sedap-sedap pakai year, month, and then date, and then yalah double colon, macam-macam. Z tu biasalah, that kind of thing. So untuk back end, belajarlah data. I think kalau contohlah kita ambil yang lain, embedded developer, at least kau tahu macam mana nak decode ataupun baca data yang datang daripada, for example, interfacing ataupun I2C, for example, communication. Lebih kurang lah. Aku pun dah lama tinggal lah. I2C, com, dia punya apa tu, bit rate, something lah. Aku pun dah lupa benda nya. Final thought, build or be forgotten. There are millions of developers out there. Tutorials are free, bootcamps are common, but what make you stand out is your portfolio of real projects. No, aku disagree. No just half-finished GitHub repos, but fully deployed, cleanly code, user-focused solution. The code is your canvas, the world is your audience. Wow. Bapak berbunga ni lah Mamat ni. Alright, aku rasa 50-50. Tak berapa setuju sangat, tapi at least ada benda yang kita boleh ambil daripada post ni. Aku rasa itu saja. Apa kita jumpa lagi. Untuk esok, hari ni just test je streaming ni. Harap semuanya jadi. Apa-apa, ciao.